isahluko ngesika 13 esincinyane ngo16 lo 17 kepha abusisiwe amehlo enu ngoba ebona nendlebe zenu ngoba zisizwa ngoba ngiqinisile ngithi kini banengi abaprofeti namadoda alungileyo alangazelela ukubona lokhu elikubonayo kepha abakubonanga nokuzwa lokhu elikuzwayo kepha abakuzwanga. Baba wethu osezulwini, siyakubonga namhlanje emini ukuba usiphile lona leli ithuba lokuba size phambi kwesihlalo sakho somsa nxa siyakuphenya incwadi yakho engcwele. Sicela ukubana usithungamele ngomoya wakho oyingcwele kuze kuthi okhathele abonge izwi loduduzayo ezwe unyenyeza endlebeni zakhe usithi ngizokuqondisa ekhaya. Sinikela umuntu ozileyo evelela enkayi, ovelela ebubi, ovelela entaba zinduna, bonke ngokwentando yakho sengazathi ungasigcwalisa ngamandla kamoya wakho oyingcwele. Egameni elihle lomfelo uJesu siyakhuleka. Amen. Amen. Sibuye kuyona leyi indawo, sivelela ezindaweni ezichiyeneyo. Silenjongo uThixo athanda ukubana ayiphelelise. iBhayibheli liyasivezela lokhu uThixo asibekele khona. Bakhona abangcono kulami. Hallo? Abakade befisa ukuthi namhlanje bala kodwa kabazange balithole lona leli thuba. Badlulile kulo umhlaba. Kabazange benelise ukuphiwa ilungelo lokuthi bame phambi kwesihlalo somsa njengathi siphambi kwesihlalo somsa kulesi isikhathi. Kabazange bathole intshukuntshu esiyitholileyo. Funa ukubana sike sithathe inkumbulo yethu. Ngizafunda incwadi kaMateyu isahluko ngesika 26 kuvesi kusukela kwesincinyane ngesika 69. Incwadi kaMateyu isahluko ngesika 26 ngizafunda kusukela kuvesi ngelika 69. Selifikile khona lapho incwadi kaMateyu isahluko ngesika 26 ngisukela kuvesi 69. Sesikhona bandla nxa selifikile khona lithi amen. uPetro wayehlezi ngaphandle egumeni. Kweza kuye intombazana wathi, lawe ubulo Jesu waseGalile. Kodwa walandula phambi kwabo bonke wathi, kangikwazi lokho okutshoyo. Kwathi esephumele esangweni, enye intombazana yambona yathi, kwababe mikhona lo muntu ubelo Jesu waseNazaretha. Wabuya walandula wafunga wathi, kangimazi lo muntu. Emva kwesikhatshana labo ababe mikhona basondela bathi kuPetro, impela ungomunye wabo ngoba ukukhuluma kwakho kuyakuceba. Waseqala ukuthuka lokufunga wathi, kangimazi lo muntu. Lahle lakhala iqude. uPetro wasekhumbula ilizwi likaJesu elokuthi, lingakakhali iqude uzakungilandula kathathu. Waphumela ngaphandle wakhala wadabuka lokudabuka okukhulu. Inkosi ibusise ukufunda kwelizwi layo. Inhloko yethu yendaba namhlanje ithi yona bakwazi ngani. Bakwazi ngani. iBhayibheli lapha liyasivezela uPetro uzimele kavulanga umlomo. Umi laphayana phandle egumeni uJesu namnyana bayamhlukuluza
bamthwalise umqhele wameva bamhlukuluza bayamtshaya kabuhlungu emhlane wakhe kulemvimvinya kodwa phezulu kwemhlane olemvimvinya kulesiphambano uPetro ofananayo nxa ezimele ngale phandle uyeza umunye uyamtshela ukuthi wena ngiyakwazi ukuthi kade ulabo uPetro athi yena mina kade nginjani phela ngimazi angimazi lo muntu elikhuluma ngayo iBhayibheli liyasivezela ukuthi omunye nje ezidlulela wathi umuntu lo indlela enza ngayo indlela akhuluma ngayo ngibone ngani ngumama kaDoka lo indlela adla ngayo ngibone ngani ngubaba weAmo lo indlela anyathela ngayo kukhanya udumo lwakhe nololona okade semhlanganweni eGwamajula ngani nguye ngani labana bagqoka ingwane eziluhlaza ngani labana yibo labana bathi Doka thwe ngani nguye sibili indlela enza ngayo yiyo kanye eyasezulwini bamqamba bathi vele le ndlela akhuluma ngayo vele yiyo eyasezulwini nguye kanye ongena labaphathi athi nyathela unyonyoba inkosi ikhona lapha namhlanje abantu kabekho nguye kanye ngendlela enza ngayo uyabhadala imihlangano yonke kakhuthi nguye kanye futhi umhlangano wamadokodo ususeduzane kanje kasoze aphuthe nguye kanye futhi ngendlela enza ngayo ngolwesithathu kuDoka uyabe khona nguye kanye iBhayibheli lithi lona umama kaDoka lo baba weAmo waphika kaphikanga kuphela iBhayibheli lithi lona waphika waze wathuka xa usubhalisa abantu abafayo kuOrab uphika uze uthuke so ubhaliswe ngitho labantu abafayo abangekho ubuye lezithupha zabo unguye kanye kodwa ususenza okukaPetro usumphika uJesu iBhayibheli liyasivezela ukubana labo abalamanhloni ngami uyakwazi ukuthi umKristu nxa efika endaweni kufanele ukuthi abakhuluma inhlamba bahle bezwe ukubana sekulobukhona basezulwini umKristu nxa efika endaweni kufanele amadimoni akhakhazele ngoba sekufike umntwana wezulu umKristu nxa efika endaweni kumele kwaziwe ukubana uJesu usefikile kuyona leyo ndawo kumele kwaziwe ukubana umntakaThixo usefikile wena udume ngani ezibhoraneni bakwazi ukuthi ngozithutha kosasiphelekece uzise konasipheleke ince izindaba udume ngani kuyini odume ngakho informe green mhlawumbe le thayi yeAmo oyigqokayo iAmo yini yasezulwini udume ngani Jesu yakwazi ukuthi Jesu uthena enkayi ngifuna ukuthi kube lalo umama nguye ozabe ngimile ekhuluma ngawo kube lalo ubaba ekhuluma ngawo ebubi ngifuna ukuthi kube lalo ubaba futhi ngesikhathi kusabiwa amaplaza ngifuna athuthe azohlala lapha ngoba ngifuna ukuthi abe ngumuntu ozangimela kodwa thina yithi esigijima phambili ukudiliza ibizo likaNkulunkulu bayadela ke bona abathi bona nxa uThixo ebabiza betelwa ukubana hambani emsebenzini kaThixo bengasebenzisi ilembu eliluhlaza njengelembu lamadlozi ilembu lamadlozi lidodwa nxa sekusiyasinwa sekusiyathethelwa sekusiyalungiswa izinto leziyana kodwa ke labo abagqokayo ilembu likaDoka njengelembu elitshengisa ukuthi mina ngingumntakaThixo vele sengahlengwa ngegazi yebo ngisoze ngimphike uThixo ukhangelele ukuthi wena lami lapho esikhona sihlanyelwe ngesizathu
ake ukhangele ilayini yangakini. UThixo ulesamu zakhe ezinhle azenzayo. Uyakwazi ukuthi ngingafaka uzibani kule indawo uza kuba yisibane sami. Kodwa umoya kaPetro yiwo oluhlupho. Sidume ngani? Lapho kuphuma khona amanzi alungileyo, kuphuma futhi amanzi ababayo. Udume ngani? Ngithunyiwe ukuzobuza ukuthi baphi abavuni abazobutha inyanda ezisemasimini. Ngithunyiwe ukuzobuza ukuthi kanti sekutheni ngoDoka owayesabevakathela abagulayo. Ngithunyiwe ukuzobuza ukuthi kutheni ngobaba owayesima esidulini lapha efakaze ngoJesu Kristu amphilayo, uJesu ophila enhliziyweni yakhe. Ngithunyiwe ukuzobuza ukuthi kanti selidume ngani bantwana bakaThixo? Selidume ngani? Ngithunyiwe ukuzobuza ukuthi kanti sekutheni ngesiphambano sika Kristu Jesu esiphakanyisiweyo? Sekutheni simphika ligwaze umhlaba? Sekutheni? Ngithunyiwe ukuzobuza ukuthi kanti sekutheni yena wayengumngani wethu laphana esala izinkwa, wayengumngani wethu sithwala amabhaskiti, namhlanje uselenga esiphambanweni, uselihlazo. Yini indaba? Ngithunyiwe ukuzobuza ukuthi kanti usuduma ngenhlamba. Sekutheni wena kade udume ngevangeli? Ngithunyiwe ukuzobuza. Ngithunyiwe ukuzobuza ukuthi kanti sekutheni izolo uhlabela inkosi ekuseni yizwa kwami ukuncenga, kodwa namhlanje suguguba usiya ezinyangeni. Ngithunyiwe ukuzobuza ukuthi kanti indaba usuduma ngezinyanga, sokusiba isikhathi sokukhethwa ukuthi ukhethelwe ukuba ngumthungameli weSabbath School. Sekutheni? Ngithunyiwe ukuzobuza. Selithuleleni likhona yini na? Ngithunye ukuzobuza umntakaThixo ohleli lapha okade izolo esithi yena uJehova ungumsizi wami, kodwa namhlanje sesithi intebe yiyo umsizi wami. Ngithunye ukuzobuza ukuthi udume ngani? Ngithunye ukuzobuza ukuthi kanti sekutheni nguwezolo okade usithi ngizophakamisela amehlo wami ezintabeni, usizo lwami luyavela phina, luyavela kuye owadala izulu lomhlaba, yena olondoloza uIsrayeli, kasoze ozele alale. Namhlanje sekutheni usuthembe abanye abantu kulokwethemba uJehova? Ngithunye ukuzobuza ukuthi udume ngani? Thunye ukuzobuza ukuthi kanti sekutheni baba? Sekutheni mama? Sekutheni usunguwe osubalayinisa ubakhipha izisu? Sekutheni kulokuthi ume uphakamise uKristu Jesu? Angikwazi zihlobo zami ezithandekayo, umoya kaPetro. Yebo uPetro ingabe eselele, uPetro ekucineni waphenduka, wakhala, wabubula wathi Jehova, kade ngidume ngokungayisikho, kodwa kathesi ngifuna ukubona ngilungisise yona le indaba. Waya eGetsemane lapho uJesu ayekade ethandaza khona, lokhuyana ayekuphambanisile, waqala ukukulungisisa. Wathi nginje Nkosi, ngiza nginje, ngiphethe izaba engilazo. Nginje Nkosi, ngiza nginje, ngikhathele ngomthwalo wesono. Nginje Nkosi, ngiza nginephuka ngokukuthuka lokuhlayaza igama lakho. Yebo ngiyambona umama kaDoka, ngiyambona ubaba weAmo okule indawo othi yena nginje Nkosi, ngiza nginje. Ngiyakhala eGetsemane, ngikuphikile izolo, kodwa namhlanje sengifuna ukubana ngibe yingcenye yakho. Yebo ngiyakwazi ukubana abanye bathemba amahashi, abanye bathemba izinqola, kepha mina ngifuna ukwethemba igama likaJehova, ngoba igama likaJehova liyingqaba yokulinda. Yiyo ngizakuma kiyo, hathi amabizo abantu, kodwa ngizakuma ngoJesu iluba laseSharoni, indonsa kuzayo ekhanyayo, isinkwa sokuphila. Yena wavelayo wazunguza isandla sakhe, izintambo izinkanyezi zagcwalisa indawo yonke. Yena oyinkosi
obusa kuze kube ngunaphakade nguye ngifuna ukuma ngaye. Sekutheni izihlobo zami ezithandekayo, kasibuyeleni eGetsemane siyelungisisa indaba, ngoba ngesikhathi kumele sikhuleke kade singakhuleki. Yikho sidume ngenhlamba kulokuduma ngokummela uKristu Jesu. Khona umama kaDoka, ukhona ubaba weAmothi Jehova. Umfundisi uthuma uzasikhulekela. Uthi mina ngifuna ukuduma ngegama lika Jehova. Ngifuna ukuduma hathi ngeinform kuphela, kodwa ngaye uKristu ongisizayo. Umthandazo wakho namhlanje emini, nxa umthandazo wakho phakama sime ume ngezinyawo.